پێشهاتên dawiyê hene navbera Îran û Amerîka bi taybetî ku cardin êrîş hene li aliyê Kenaravên Îranê bi taybetî li derdora Tengava Hurmizê Supaya Pazdarên Îranê jî bi fermî ragihandiye ku êdî Tengava Hurmizê li pêşiya çûn û hatina deryayî û keştiyan ya bazirganî girtiye. Ev di demekê de ye ku pêlekedin ya êrîşan li ser welatên navçeyê dest pê kiriye. پێشهاتên dawiyê li Rojhelata Navîn bi vî awayîne ku divan kêliyan de li çend welatên Kendavê û li Urdunê zingilê hişyariyê hatiye lêdan ji ber ku hejmareka mûşek û dron arasteyî van welatan hatiye kirin. Supaya Pazdaran navenda wê ya fermandarî û kontrolê li gorî ku ragihandiye navenda fermandarî û kontrolê û cihê mana dronên MQ-9 ku li bingeha esmanî ya Şahzade Hesene li Urdunê wêran kirine. Supaya Pazdaran li gorî ku ragihandiye wan ew bingeha Amerîka ya li Urdunê armanc girtiye bi hejmareka mûşek û dronan. Supaya Pazdaran dibêje beriya çend xulekan ev daxuyaniya xwe belav kiriye dibêje Amerîka bi ferzkirina vîna xwe li ser hikûmeta Omanê şevaborî hewl daye birêka handana çend keştiyan rêreweke neyasayî li başûrê Tengava Hurmizê ava bike. Lê bi bersiva tund ya hêza deryayî hatiye rawestandin. Supaya Pazdaran diyar dike artêşa Amerîka ji bo qerebûkirina evê têkçûna xwe êrîşeke esmanî biriye ser hejmareke bingehan li peravê û burcên ragihandinê li perava başûrê Îranê. Supaya Pazdaran dibêje weke me soz dabû yekser bersiva tund ya van destdirêjiyan hatiye dan. Li gorî daxuyaniyê hêza esmaniya Supaya Pazdaran bingehên leşkeriyên Amerîka armanc girtine. Di qunaxa yekem de li gorî Supaya Pazdaran ya vê bersivê jêrxane û saziyên giring yên leşkerî li bingeha esmanî ya Şahzade Hesen li Urdunê ku ev dîmenê wê ye li ser ekranê Rûdawê hûn dibînin. Ev dîmenê wê bingehê ne bingeha ya Şahzade Hesen li Urdunê ku bingeheke Emerîkî ye li welatê Urdunê li gorî ku Supaya Pazdaran dibêje ku wê ew bingeh bi taybetî cihê navenda fermandariyê li gel cihê embarkirin yan jî hilgirtina dronên MQ-9 bi hejmareke mûşekên balîstîk armanc girtiye li gorî ku Supaya Pazdaran dibêje ew cih wêran kirine. Ev dîmenên wê bingehê ne bingeha Amerîka ya li welatê Urdunê ku bingeheke mezin ya Amerîka li wir heye ev bingeheke esmanî ye ku bi navê bingeha Cefaf jî tê binavkirin hinek caran bingeheke esmanî leşkeriye ser bi hêza esmaniya Urdunê ye li navçeya Sefawî li parêzgeha Mefreq li Bakurê Rojhelatê Urdunê dikeve. Bingeheke ku hêzên Amerîka bi kar tîne ji ber ku li gorî ku Supaya Pazdaran dibêje wan cihê helgirtin û embarkirina dronên MQ-9 yên Emerîkî armanc girtine ku li nava vê bingehê hene. Ev yek ji wan bingehên Amerîkayê ye ku li Rojhelata Navîn heye. Bi taybetî li welatê Urdunê diyar ku ew jî ketiye ber pêlavan mûşekan ku Supaya Pazdaran arasteyî hejmareke welatan kiriye. Di nav de jî Urdunê piştre zêbehsa wan welatên din bikim ku mûşek û dronên Îranê arasteyî wan hatiye kirin piştî gefa Supaya Pazdaran ku gotibû eger hatû Amerîka li ser van destdirêjiyê xwe berdewam be ew ê bersiveke tund bidin. Niha jî dibêje eger hatû piştî vê êrîşê wê Amerîka berdewam be ew ê hîna jî bersiveke tundtir bidin. Balav bikşînim ser dîmenekî din Supaya Pazdaran ya Îranê ku dest bi pêlanûya êrîşan kiriye li gorî agahiyên ku hatine bi destxistin ji çavkaniyên cuda li van bajaran li bajarên
زنجان، عراق، خمین و علی گودرز موشک برب آرمانجن دیارکری و هاتنا آویتن. حتی و کلیکه درباره آرمانجن هورو زیان ایریشان تداخیانی نهاتنا بلاف کرن تنه اف داخیانیا سپایا پازداران بو که گوتو بو وان بنگها شهزاده حسن لولات اردنه آرمانج گرتیه که دبیجوان جه ناوندا فرمانداریه لگل جه که درونن MQ-9 تیدا بویه ویران کریه اف سپایا پازداران و یکی دبیجه لی حتی و کلیکه نسنتكم نهزن أمريكا نا أردن تداخياني للسرفي داخيانية سوبايا بازداران نداية لهجمارك مشكهنة كو بربولات نافچه و هاتية آراستكرن اف بيلا برفره يا إريشن بموشكو درونان وان ولاتان ولاتن كنداوي و أردن هجاند يج ولات كنداوي إمارات و بحرين جبركو وان هردو ولاتان إمارات و بحرين نها هشياري دانا ولاتين خواه زنگلن آگهداری جهاتیه لیدان ده همان دمیده لقطر و کویت جی دنگ تقینن بهسته بهستن جافکانیان مدیایی بحثا ارمانجگرتنا بنگهن امریکای دکنش خوا گفا سپایا پازاران اوه کود بیجه اوه بنگهن امریکا لنافچه بکا ارمانج هروها سیستما برگری اسمانیا اردنش بود تک برنا گفان چالاک بویه إمارات هشياريا إريشن موشك ودرونان دايا هم ولاتين خواه لقطر جي دنگ تقينن جلك خرطة بهستن وزارة نافخويا بحرين بشراز دككو للسران سري ولات زنجله هشياريا هاتيا ليدان أفدي مني كل سر اكراني رو داوي هندبينن أفدي منن وان موشك درونن إيرانية كو للسر ولات كنداوي دچنوتين جبركو هجمارك موشك چند پاريزگاه و باجارن إيراني آراسته ولات كنداوي هات يكرن اف موشك كدنيا إيرانية هند بينن چواوي دومانو دو كليل پي خود هلا اف لأسمان ولات كنداوي اف ديمن هاتية گرتن ديمن هرينوية يوي پيلا إريشية يا كونها آراسته وان ولاتان هات يكرن إمارات ولات بحرين كويت وقطر لوان هر چار ولاتان زنگله هشياريه هاتيه ليدان دنگه تقينان لقطر هاتيه بهستند دمك دكو بنگها هري مزنيا امريكا لولات قطر بنگها عديد كو يك بنگهن مزنه وقلق جاران ده هياما شر دوازده روجي دو نهاجي جبستو هشت صباطي حتى نها قلق جاران اف بنگه ولات قطر بخوجي هاتيه ارمانج گرتن لقل امارات كهاري زيدا امارات شر في داويه نابرا امريكا واسرائيل لقل ايران زيان دي تيجبروان موشك ودرونن كو اراستي هاتيه كرن لبحرين جي زنگري آگهداريه ليدايه لكويت دنگه تقينان هاتيه بهستن هناك چافکانی دبیجن کو برجواندی و بنگهن امریکا ین لوی ولاتی روبروی وان ایریشن موشکان بویه سیستم برگری اسمانی لچند ولاتان هاتیه چالاکرن به تایبتی الاردنه کو سپایا پازداران دبیجه وان بنگها حسن ارمانج گرتیه کو بنگها که اسمانیه لباکور روشالات اردنه دکوه لوما سیستم برگری اسمانی ولات اردنه هاتیه چالاکرن جبو تک برنا وان موشکو درونان کو جالی سپایا پازداران آراسته و بنگه هاتیه کرن قباره زیان جانی و دارایی یوان ایریشان حتی نها بفرمی نهاتیه راگ هاندن لدنگه داری بکن او دماکو سیستما برگریه چالاک دبه جبو تک برنا وان موشک و درونان دنگه کی گله کی بهسته بهستن دبه کو او دنگه لقطر و بحرین جی هاتبه بهستن جبر برسفداینا وان موشک و درونان کو آراسته و هاتیه کرن ام بالي بكشين سر ديمانه كيدن كو ديمانه هرينويا لولات بحرينه
لگلوان ایریشن کو لسر بحرین و سبه هاتیه کرن بریا چند خلکان لگوری کو سوپایا پازداران دبیجه او جهه کو هاتیه ارمانج گرتن فیلویا بنجامینه کو یا دریایی امریکای الولات بحرینه دبیجن کو تقین دو دری رودایه لدیمانا لسرکرانی روداوی تماشا بکن دو کل دومانک زیده جنافچه که بحرین بلند با کود بیجن او فیلویا بنجامین یا دریایی امریکایی الولات بحرین کو هاتیه ارمانج گرتن شخوا گلک جاران ده ایریشن ایرانه یعنی سوپایا پازداران لسر ولات بحرین ارمانجا سرکی او فیلویا بنجامینه کو گلک جاران هاتیه ارمانج گرتن یان جی بویه ارمانجا یا سوپایا پازداران کو اول گندوار منامایه پایتخت بحرین جهوی کو گلک جاران جی سوپایا پازداران دبیجه کو وان زیانه که زیده گهاندیه وی جهی ل امریکا دبیجه زیانه اوقاسی زیده توننه لهر ولاته کی جوان ولاتن کنداوی جهن دیار کری تینه ارمانج گرتن لی اف نبونه ریگر لپیشیاوی که کو دوان ایریشن کو ایران دمین در باسوی دد مه در باسوی دل سروان ولاتان انجام دابه کو زیان جانین بنیان جیه دارایی به تایبتی کو آواهی نشجیبونه ین کو نزی بالا فرخانه یان لنزی بنکهن امریکا دکون گلک جاران زیان پیگهای بونه ارمان جوان موشکو درونان کو جمعها سباط حتنها بصدان موشک و درون آراستی هر یک جوان ولاتان هاتیه کرن اف دیمن بحرین بو کل سرکران روداوی هند بینن لنزیکی مناما پایتخت بحرین کو لوی درجی فیلویا بنجامین هاتیه ارمانج گرتن لگوری کو سوپایا پازداران دبیجه در دورا مناما لوی دره بندرا کشتین امریکایی هیا سوپایا پازداران دیاره کو خاصیه وی جهی ارمانج بگره ام دوکلو دومانه که بینن کو جوین افچه بلند بج گندوار مناما لگلو بدرستی بهوری چه هاتیه ارمانج گرتن گلو زیان گهشتیه وان کشتین امریکیین کل وی بندره هنه حتى انها نسهند كومي نجي ارتشا امريكا نجي بحرين دوي درباري ده ت داخيانيه كهور ندايه كوبيجا زيان اوا دهمان دميده سوبايا بازاران نگوتيه كاچ زيان گهانديه بحرين دوي آلي ده تاني بحثا اردني كريه كو گوتيه ويكاريه زيانه كزيده بگهينه ويجهه كو هجمارك جدرونين MQ9 تيدا هاتيه هلگرتن شخوا اف درون دوان دمين داويه ده دماشر امريكا و ايران ده گلک جاران هاتيه بكار آنين اف ديمنه كيدنه ديمنه كو دما هجمارك موشك آراستی وان ولاتان هاتيه کرن ديمانا كيدن هيا يه موشكن ارتشا امريكايه بسر اسمان باشور ايران ده جبركو هندزانن سه پارێزگەهێن سەرەکی لە باشوورە ئیرانێ سەرێڤێ سبەهێ هاتیە ئارمانجگرتن ئەف دیمەنێ موشەکێن ئەمریکایە بسەر ئەسمانێ باشوورێ ئیرانێدا کو هەژمارەکە تەقین لە سێ پارێزگەهان هاتیە بهیستن ئەزێ زانیاریان پشە هۆری لە سەرڤەیەکێ بدنوە لێ باڵاخۆ بدن وان دیمەنان کو هەژمارەکە موشک ئاراستەی باشوور ایران هاتیه کرنش خو پشتی و ادی سوپایا پازداران جی دست به ایریشن خو لسر ولاتن کنداوی اردنه کریه لگوری چافکانی نزی سوپایا پازداران تنه دمجمره که ده لنافچین جودا دمجمره که بوریده لنافچین جودا ین پارزگاه بو شهر دنگ 12 تقینان لپیهف ده هیام ساعته که ده هاتیه بهستن جوان دنگ 5 تقینان لبندر دایره 4 تقین لعسولیه 3 تقین دنجی لباجار بوشهر بخوا هاتیه بهستن واتا ده هیاما ساعته که ده زیدتر جدنگ 15 تقینان
دوازه حتى 15 تقینان لبوشهر هاتیه بهستن اف دمک ده کو جدمجمر دو حتی نها آرامی لوین آبچه نبویل باشور ایرانه به تایبتی لآلیه پراوه و جبر که دنگ تقینان با آوائه که بردوام ته بهستن ونیا که گشتی یاوان ایریشان به تایبتی الباشور ایران جوره بدم ام بحث بکن که چند تقینو لکی جان باجار و پارێزگەهان هاتیه بهستن لباجارن کنار آو یانجی پراوین باشور ایرانه پیلک مزنیا تقینان رودایه چافکانین خوجهی و مدیایا فرمیا ایرانه هرگولین وان تقینان لگوری پارێزگەهان بیوی آوائی بلاف کریه جی پارێزگەها بو شهر از دست پی بکم کو بریا ساعتك جي دنگ 12 حتى 15 تقينان لهاتيه بهستن تنه ساعتك ده لگوری آگاهیان 5 تقین جوان لبندر دیر بونه 4 تقین لعسوليه 3 تقین لناوندا بو شهر بخوبك هاتيه هروها چافکانین خوجهی بحثا تقینه کدن دکن لباجار کنگانه کو اوجی هر لپارێزگەها بو شهریه پارێزگەها کدن کو اوجی الباشور ایران دکوه پارێزگەها هرمزگانه لورجی دنگ تقینان هاتیه بهستن مدیا فرمیا ایران دبیجه لباجار بندر عباس دنگ 3 تقینان هری کم هاتیه بهستن لباجار سیریک 2 تقین دنگ وان هاتیه بهستن پشتره لسیریک جاره کدن دنگ تقینان بلند بویه روشا هری گران لکوی داره بویه لباجار جاسک بویه کو زیدتری 10 تقینان لپی هف هاتیه بهستن لهمان پارێزگەهê ku hûn nexşeya wê li ser ekranê Rûdawê hûn dibînin binerin ev parêzgehe bû şehre ku parêzgeheke kenar ava Îranê ye li ser deryayê dikeve û tangava Hurmizê jî li wê derê ye li gel Hurmizgan ku ew jî parêzgeheke ya kenar avê ye perava Îranê ye li başûr dikeve li gel Sîstan û Belûcistan her wiha li Kirmanê jî bi heman awayî li wir jî dengê çend teqînan هاتیه بهستن من بحثا بو شهر کر کو دنگ 12 تقینان هری کم هاتیه بهستن هیاما ساعته کده نهاجی من بحثا هرمزگان دکر لوی پارێزگەهê دنگ تقینان هاتیه بهستن لقایم مقام مینا به دیار دکر کو حتی نها لسینور قضایا وان تقینک چنه بویا لچن باجارندن لهرمزگان به تایبتی لبندر عباس دنگ تقینان هاتیه بهستن ام بچن پارێزگەها تەنیشتوێ سیستان و بەلوچستانە لە باژار استراتیجیکیە چابەهار li wê derê çavkaniyên xwecehî behsa bihîstina 4 teqînan dikin hevdem li derdora çabehar 2 teqînên din jî hatine tomarkirin wate tenê li derdora çabeharê herî kêm dengê 6 teqînan serê vê sibehê hatiye bihîstin لالیه کدن لپارێزگەها کرمانê ku parêzgeha cîrana Sîstan û Belûcistanê teqînan navenda parêzgehê bixwe bajarê Kirman vegirtiye lê hete niha hûrguliyên ziyanên li Kirmanê nehatine eşkerekirin navçeyên ku hete niha hatiye armanjgirtin yani rastî êrîşan hatiye ez ê ji wer di dawî de bi kurtasî behsa hemû bajaran bikim Bender Abbas Sîrik جاس کو اف ل پارێزگەها هرمزگانە لەگەل بەندەر دەیەر عسوولیە کەنگان بوو شەهر لە پارێزگەها بوو شەهرەیە چابەهار کو لە پارێزگەها سیستان و بەلوچستانەیە لەگەل ناوەندا کرمانێک و لە پارێزگەها کرمانێ دکەوە ئەف هەموو پارێزگەژی لەسەر دەریایە دکەون کەنار ئاون نێزیکی تەنگاوا هرمزەیە کو ئیران yani supaya pazaran dibêje tengava Hurmizê hatiye girtin li pêşiya çûn û hatina deryayî lewma dengê teqînan li van navçeyan hatiye bihîstin ez bala we ser nûçeyeke bilez dikşînim Centcom herî dawî dîmen jî belav kiriye û zanyarî jî belav kiriye temaşe bikin ev dîmenê Centcomê ye li deng guhdarî bikin îcazê zanyariya bidin we دیمنên Centcomê ku bixwe niha belav kiriye
دبیجه کو هزن امریکا گره داوی که وکا گره سیمین یا وان ایریشن لسر ایران ده هیام هفتیه که دبونه دبیجه کوه و پیلا داوی یا ایریش خواه لدجی ایران بداوی آنیه فرمانداری ناوندیا امریکا سنت کوم دبیجه وان روژا 11 تیرمه کو بدماوان 11 تیرمه بدمامه 12 تیرمه ایرویه سر صبح پشتی ساعت 2 اف ایریش بک هاتنه دبیجه کو پیلا سیمین یا ایریشن و هفتیه ین لدجی ایران بداوی آنینه هیزن ایران جبر ایریش کرنا لسر کشتیه که دنیا بازرگانی لطنقا و هرمزه بر پرسیار دیتنه هیزن امریکا بجبل خانه هورو دقیق ينكو جفروكين شر بيكتن وديتكو افروكيا كونها سنت كوم ديماني وي بلاف كريا دبيجا او هيزا كو جفروكين شر هروها يعني هيزا بجاهي يا دريايي درون وكشتين دريايي هاتنا بيكانين دردورا صدو تشل ارمانجن سربازي لإيران كرنا ارمانج صدو تشل جهن لإيران انجاما بيلا سيمين يا إيريشن سنت كومي لنافخويا إيران هاتنا أرمانج قرتن كود بيجا جهة موشكو درونين إيران لقل شيان دريايي عمبارن جبل خانيان تورن راغهاندنه انكو برجن راغهاندنه لقل جهة چاوديريا پراوه همو هاتنا أرمانج قرتن دوان إيريشان دوه بيلا سيمين یا ایریشن امریکا لسر ایرانه دسه شوین ایریشن و هفتیه ده سنت کومه لسر فرماندار گشتی زدتری 300 ارمانجان بیک آنینه کوشیانا ایرانه یا ایریش کرنا لسر دریاوان سویلو کشتین بازرگانیه ین کب آزادی ده تنگاوه ده درباز دبن لاواز دکم در باسبونا کشتین بازرگانی ده کوریدورا دریایی ناودولتی ده یا گرنگ بردوام الگوریکو سنت کوم دبیجه لی سپایا پازاران دبیجه وان او تنگاف گرتیه جده سپیکا گولانه و هزن امریکا آلیکاری کرنه کو در باسبونا سرکفتی زدتری 800 کشتین بازرگانی و 400 میلیون برمیل پترولا خاف ده تنگاف هرمزه ده هيسانتر ببا اف ديمن سنت كومينا كو نها اف ديمن بلاف كريا ددما بيك انينا فان اريشان لسر ايران كو سنت كوم دبيجا صدو تشل جه د بيلا سيامينيا اريشن امريكا لسر ايران هاتنا ارمانج گرتن كو دبيجا وان شيانا دريايا ايران لاواز كريا كارينا برجن راغهاندنه جهه آویتنا موشک و درونان لنافخویا ایران ارمانج بگره اف جی دمکده کو سنت کوم دبیجه اف همو ایریشن کو ده هیاما هفتیه که ده پیک آنیه ده سه پیلن جوداده ده وصابکه کشیانا ایرانه یا ارمانج گرتنا کشتین بازرگانیه ده تنگاوا هرمزه ده لاواز بکه